Cuando se predijo el incendio de las bibliotecas, pocos supieron entender la magnitud de esas visiones. Andamios disueltos, columnas radiantes, libreros, una flama que se opone a la memoria. Ese libro es un petardo, este otro, un acordeón de fuego. Inmolar los libros es una figura literaria, el grito cenizo que devuelve al aire su texto inverso. Kun kirjastojen polttaminen ennustettiin, harvat ymmärsivät näiden näkyjen suuruuden. Pirstaloidut telineet, helottavat pylväät, kirjahyllyt, liekki vastoin muistia. Tuo kirja on sähikäinen, tämä toinen tulihaitari. Kirjojen kasketseminen on kielikuva. Tuhkasta parahdus palauttaa käänteisen tekstinsä ilmalle. En las llamas de litio y del sulfato de cobre, el color se desprende en su materia. Suelta chispa. Litiumin ja kuparisulfaatin liekeissä väri irtoaa aineestaan ja syöksee kipinä. Quemar el libro a lo bonzo es el grado cero de la poesía, una versión secular de la consigna prometeica. El texto que se enciende desde el grafito, que al diamante advierte en su lenguaje donde el papel rescinde, se ilumina. La iluminación es un suicidio, es protesta. Y el carbón se desmesura como el monje, ser grafito, ser diamante. Quemar al monje es consumar los libros, la biblioteca que se prende fuego a sí misma. Quemar el libro es prescindir del monje. Polttaa kirja kuin bonse on runouden nollapiste. Prometean opin sekulaarimuoto. Teksti, joka syttyy grafiitista, joka aistii kielellänsä timantin. Missä paperi lakkaa, se valaisee. Valaistuminen on itsemurha. Se on protesti. Ja hiili ylivuotaa kuten munkki. Olla grafiittia, olla timanttia. Polttaa munkki on kirjoille täyttymys. Kirjasto, joka sytyttää itsensä tuleen. Polttaa kirja on laiminlyödä munkki. Una tautología, un cuelmo, una cima. Tautologia, kipuna, schema. Desde que Mahoma recibió al Corán, hubo que extinguir la vida del profeta para que su revelación deviniera en libro. Sombra en llamas, no existe una verdad primaria, sus equívocos le anteceden. La primera palabra usada por Gabriel fue un hipónimo, un imperativo a la lectura, un imperativo a la recitación. Para el beduino, los encargos del analfabetismo ponderan más que los encargos de las letras. Hoy los hemos quemado todos. Siitä lähtien, kun Muhammed sai Koranin, profeetan elämän tuli sammua hänen ilmestyksestä tullakseen kirjaksi. Liekin varjo ei ole ensisijaista totuutta. Virheensä kulkevat sen edellä. Ensimmäinen sana, jota Gabriel käytti, oli hyponyymi. Käsky lukea, käsky lausua. Beduinille lukutaidottomuuden velvoitteet painoivat kirjainten velvoitteita enemmän. Tänään olemme polttaneet ne kaikki. Fuego de sí y para sí. Un llamado, un fuego circular. Los fuegos que, a su centro, descienden por las faldas del Cáucaso. Fuego de ti y desde ti, por los fuegos del hambre en un sitio y otro, la sandía y su semántica, como el color del fuego. Fuego de mí y contra mí, al observar ese fuego salado del firmamento, donde se traza con el lustre de los fuegos la vía que algunos llaman Chubac. Fuego de ella y no, en el despojo del fuego, la historia, en la ignominia, ignota el fuego ignito de Zapata. Tuli itsessään itselleen, kutsutulla tulikehään, tulet, jotka kohti syvyyttä laskeutuvat Kaukasuksen rinteitä. Tuli sinussa sinusta,
Nälän tulille täällä ja siellä. Vesimeloni sen semantiikka kuin tulen väri. Tuli minussa minua vastaan, havainnoimassa tuota suolaista taivaankannen tulta, missä kajastaa kaista, jota jotkut kutsuvat Chumakin radaksi. Tuli hänessä sen puute, tulen riistämisessä historia, kiistassa Zapatan tuntemattomasta soihdusta.